Tujya kuganira ijambo ry'Imana bivuga ngo ubusobanuro butatu hejuru yo gusenga Imana. Ubusobanuro butatu hejuru yo gusenga. Ubusobanuro butatu hejuru yo gusenga. Benshi turabizi ko gusenga ari ubuzima bwa buri mukristo, nkuko njya nkunda kubyumva abantu benshi babivuga ngo gusenga ngo ni ubuzima bw'umukristo, ngo nkuko ubuzima bw'ifi ngo buba mu mazi. Ubuzima bw'abasenga buba mu masengesho bw'abakristo. Ubuzima bw'abakristo bugira isoko yitwa amasengesho, ngo nkuko ifi ngo igira isoko y'ubuzima bwayo yitwa amazi. Iyo ifi ivuye mu mazi iba itakaje ubuzima. Iyo umukristo atakiri mu masengesho aba yaratakaje ubuzima. Uburyo bwiza bwo guhumeka no kubaho no gukora no kubyara no kubaho k'umukristo ni ukuba mu masengesho. Amasengesho ni ubuzima bw'abakristo kuko ifi igira ubuzima iri mu mazi. Itorero nyakuri ni itorero risenga Imana. Ubundi itorero, kimwe mu bimenyetso cyangwa kimwe mu busobanuro bw'itorero ngo ni umubiri wa Kristo. Umubiri wa Kristo wenda kubera ko tudashobora kubitahura vuba ku bwenge bw'abantu ngo tubashe guhishurirwa neza icyo umubiri wa Kristo uri, turabikurura tukabidesantraliza tukabyiyumvira turebeye ku mibiri yacu. Imibiri yacu, uyu mubiri wanje bibiri zivuga ngo ugizwe n'ingingo nyinshi, ariko izo ngingo zose zifatikanyiriza hamwe kwishimana na za ngingo zose zishimye, ariko izindi nazo zose iyo hari rumwe rwatewe zose zihita zifatikanya kubabarana na rwa rundi rwababaye. Kuvuga ngo sinshobora gusitara amano yanje hanyuma ngo umutwe unezerwe, sinshobora gukomereka ku kanwa ngo amaboko ngo ahimbaze. Oya, amaboko azahimbaza igihe amaguru, igituza n'amaboko n'umutwe byose bimeze neza. Amaboko agakunda agahimbaza. Kuvuga ngo bya bintu cyo tuvuga ngo hari abagumutse ntago bari mu itorero. Mu itorero ntago ndigera mbona amaboko yanje agumuka ngo nono ngo amazi iminsi akaraba ngo akamanyura umutsima, ngo nono ngo ntamanyura ngo akanwa niko kaza kakira ngo nigakarabe kamanyure. Amaboko ahora nezezwa no gutanga umusanzu wayo kugira ngo akanwa kakira umutsima, kandi akanwa nako kaza akamaro ka cyangwa role yako nugukanja amenyo agahuza, ariko ntibiza bitinda umuhogo nawo ukavuga ati ndetayare inzira ijana estoma nayo niyo muyaya w'umubiri igatunganya, hanyuma nayo ntibitindane ikabzohereza kugira ngo umubiri wanje urushirizeho kuba mwiza. Ubwiza bw'umubiri wanje ni ugufatikanyiriza hamwe kw'ingingo zanje zose kugira ngo zirwanye ibizirwanya cyangwa binezererwe ibibinezeza. Kimwe mu bintu bizakugaragariza ko itorero ririmo ritari ryo nuko habaho ubukwe bw'umwana w'umukene w'imfubyi, akaba ariwo dutwerera amafaranga makeya. Haba umugabo umwe w'umukire waguze bafure akagura n'amakaro menshi mu ikanisa, akaba ariwo dutwerera menshi. Kuko uko nugukiranuka kwa Satani, uko nugukiranura kwa Satani. Gukiranura kw'Imana, niba hari ubabaye tubabarane nawe, niba hari wishimye twishimane nawe. Niba hari umwana w'imfubyi wakoze ubukwe, nimutwerera amafaranga menshi kuko ntayafite. Niba hari umukire wakoze ubukwe, tumutwerere makeya kuko afite menshi. Amen. Bwana sifiwe. Ibyo byaragiye birazenguruka, bigera ku bayumbe, bigera ku bapasiteri, bigera no kuri perezida w'ikorari, bigera no ku baperezida b'amadepartema. Ni ukuvuga ngo iyo bagiye gusura umuntu warwaye ari umukire, isukari y'umukene ni 60, isukari y'umukene ni 1000. Amen. Hallelujah.
Bwana sifiwe. Fonctionnement y'itorero, gukora kw'itorero ni nko gukora k'umubiri wawe. Iyo utokoye wari mu nzira ugenda, tubuki ha ugenda uhita uhagarara, ariko icyatokoye n'ijisho rimwe, hari n'irindi ribona ririzima. Ariko ijisho rimwe ryatokoye rihagarika amaraso, rigahagarika ubwenge, rigahagarika urugendo, ukibagirwa ko imbere yawe hari amafaranga cyangwa hari ikindi cyiza wari ugiye guhura naco, ugahagarara ukagira alerte, ukabanza ugakora cya kindi cyakuderanjije kikabanza kikavamo kugira ngo ibindi bisigaye bibone gukorwa. Nta shokorwa mu itorero hari uwababaye, nitubanze tumuvuze, nabanza amererwe neza kugira ngo tubone uko dukora. Niba ijisho ryawe cyangwa ukuguru kwawe kuza gusitara, ugahagarara, imbaraga zawe n'ubwenge n'imodoka na lisansi na digiri ya PDH ufite, ugahagarara kugira ngo ubanze utunganye ka gato koza gatoya kinjiye mu jisho ryawe, niko n'itorero rigomba gukora. Niba hari ubabaye, amaraso nahagarara itorero, ibikorwa n'ibihagarare, tubanze dutunganyirize wa wundi ubabaye kugira ngo tubone kubonya uburyo bwo kwishimana nawe. Nza hano jantuye Bujumbura, muvuge ngo amen. Sibzoga mvande. Amen. Nanyuze Bukavu, soma ijambo ry'Imana riri muri Matayo rivuga ngo ni iyihe mpamvu ngo umuntu abona agatotsi kari mu jisho rya mugenzi we ngo yibagiwe ko muri ryiwe harimo iki? No kubera ko bavuga butumwa dukunda gutegura amateme ariko agahita arasa abicaye. Mugabo umwe ngo yarabajije amaterano ari kubwiriza, ngo aravuga ngo ninde uzoja mu ijuru. Undi mugabo ngo ahita avuga ngo ni wowe. Kuko no babaza se ninde uzoja mu ijuru, uyu mugabo agahita avuga ngo nije. Bati uzoja mu ijuru ni wowe. Jewe nayabajije umuntu uzoja mu ijuru, niki cyakubwiye ko uzoja mu ijuru? Jewe impamvu mvuze ko ari wowe nuko iyo mbonye buri gihe umuntu ufishe mikrofone aza yamaduhahaza twebwe twicaye ukagira ngo yararangije. Ngo umuntu uzogira amahirwe Imana ikaza ari ufite mikoro ngo ni uzogenda, kuko uhagaze ngo azahahaza bicaye bose bagahita agira nkaho yarangije iwe. Iyo umuntu afashe mikoro azahaza bicaye ku rwego nkaho ari we Yesu uzotwara n'abagenda, cyangwa we kera yagiye azaza kuturamutsa ariko tagira inzino, inzu yiba mu ijuru, azaza hano gusa kwirigwa ino ariko agatahayo. Atuzogira amahirwe rero Imana ikamusangana mikoro ni uzogenda. Iyo sije rero none mukayimbeza itareba bicaye ahubwo ihaye ndeba. Isije ari ivuga ngo umugogo mu jisho ryanje, umugogo mu jisho ryanje. Kubera iye mpamvu umuntu abona agatotsi kari mu jisho rya mugenzi we yibagiwe ko muri ryiwe haryamyemwo umugogo mu jisho ryanje. Umwuka arambishurira, muvuge ngo amen. Umwuka arambishurira ngo iyo umuntu atangiye guhora abona abandi ko ari bo bapfuye, kandi Bibiliya ivuga ngo agatotsi ni gatoya kari mu jisho rya mugenzi we, ariko muri ryiwe haryamyemo umugogo, ngo ni nguko njewe noba mfite imodoka y'ifuso, none umuvandimwe akaba afite ikinga, ifuso yanje n'ikinga ry'umuvandimwe bikajana mu ibarabara ry'ivumbi, ngahita ndeguye umuvandimwe ngo ikinga ryiwe niryo rihari tumura ivumbi ryinshi kurusha ifuso yanje. Ankubigira hino. Iyo umuntu atangiye kureba agatotsi gatoya kari mu jisho rya mugenzi we yibagije ko muri ryiwe haryamyemo umugogo, ni nguko ifuso yanje yojana n'ikinga ry'umuvandimwe bikagendera mu ibarabara ry'ivumbi, ngahita ndeguye muri polisi ngo ikinga ryiwe ko riratumura ivumbi ryinshi kurusha ifuso yanje. Benshi muri twe bafite amafuso, ariko amafuso yabo ntazatumura ivumbi, udukinga twacu nitwo suba dutumura amavumbi. Hallelujah. 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 Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Sema amena. Amakinga yacu niyo atumura ivumbi kurusha amafuso yanyu.
udutwaha twacu duto duto, kwica gahunda biraruta ubusambanyi bwawe, biraruta mwinda wakuyemo benshi. Birizivuga, amen, birizivuga mu itangiriro. Bwana sifiwe. Birizivuga Bibiliya ijambo ry'Imana mu itangiriro. Bibiliya mu itangiriro ijambo ry'Imana rizarivuga. Bibiliya mu itangiriro ijambo ry'Imana rizarivuga ngo bene Yosefu babonye ko se yapfuye, ngo baribwira ngo Yosefu natwitura ingano y'ububi ngo twamugiriye ngo tuzogira gute. Yosefu ngo abyumvise ararira, ngo arababwira ngo singiye kwishira mu cimbo c'Imana kuko byanditswe ngo Imana ari izahora yonyine, ngo kubwanyu mwari muzi ko mwangiriye nabi, ariko ngo inabi yanyu Imana yahinduye mwineza, ngo kubw'ineza yanyu ngo no kubw'iki gihugu ngo kuko amaso yanyu ngo abyirebera. Iyo hari abantu batugiriye nabi tukabyihoza tugasingiza Imana, Imana iragenda igafata ya nabi y'abanyenabi ikayihindura ibyo kujya byabo n'abakazana babo n'abuzukuru babo. Inabi ya bene Yosefu bari bagiriye bene se bavandimwe biwe bari bamugiriye, ngo Imana yayihinduye mwineza. Yosefu ngo arababwira ngo kubwanyu mwari muzi ko mushaka komfa, ariko urupfu rwanyu Imana yaruhinduye mu buzima bwabo bwanyu n'ubwawe bene k'igihugu kuko amaso yanyu abyirebera. Arababwira ngo nzobatunga mwebwe n'abana banyu n'abuzukuru n'abakazana, muzorya ku nabi yanyu mwangiriye kuko Imana inabi yanyu yahinduye mwineza. Hari inabi batugirira Imana ikayihindura mw'ibyo kujya za bene nabi. Bene nabi bazatugirira inabi, Imana igafata inabi, igafata isumu ya panya, igafata imbaraga z'amadayimoni ikahindura mw'ibyo kujya byiza bizotunga bene nabi n'abakazana babo n'abuzukuru babo kubw'icubahiro c'Imana. Inabi batekeye Yosefu barayicumbye ngo baje guhakura, Imana itihakura neza bahita bayijyaho. Hallelujah. Amen. 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 Hallelujah. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Intego ya mbere yo gusenga ntago ari ukumenyesha Imana ibibazo dufite, ahubwo ni ugushaka gusa n'Imana. Intego ya mbere yo gusenga si ukumenyesha Imana ibibazo dufite, ahubwo intego ya mbere gusenga ni ugusa n'Imana. Kuko Bibiliya avuga ngo amagambo yanyu ngo ataje ku nsonga z'indimi zanyu, ngo mba namaze kuyamenya jewe Imana isumba byose. Mbere jewe ntaraba urusoro mu nda ya mama, Imana yarinzi. Ntaragira icyo nyibwira, irabizi. Intego ya mbere yo gusenga si ukubwira Imana ibitugoye, si ukuregera Imana ibibazo dufite, ahubwo ni ugushaka gusa n'Imana. Umuntu usenga cyane akwiye gusa n'Imana cyane. Nusenga cyane ukagira ubuzima budasa n'Imana, icyo usenga ntugisenga, ahubwo uzoba ufite ikindi usenga kitari Imana isumba byose. Abigishwa ba Yesu biza kujyana na Yesu mu bwato, ngo bashike babona Yesu yasinziriye. Ngo babone Yesu ngo yasinziriye bagira ubwoba. Batabaza Yesu baramubwira ati kanguka, kurasinzira gute wowe wabona ibintu byacitse. Yesu ngo akanguke, bagira ngo arahita abyuka ngo aje muri context yabo, ngo arahita abyuka ngo avuga ngo akwiye umuyaga, ngo wabaye gute. Ngo areba umuyaga, abona umuyaga nta kibazo ufite, areba abigishwa, abona abigishwa nibo bafite ikibazo. Arababwira ngo mwebwe mufite kwizera guke. Ikibazo si umuyaga, kwizera kwanyu niko kwabaye guke. Hariho abantu benshi baza bifata ngaho bafite Imana inaniwe byose kandi bafite Imana ishoboye byose. Nutangirira kuburira amahoro mu bwato Yesu yicayemo, uzo ufite Imana inaniwe byose mugiye wicaranye Imana ishoboye byose. Kimwe mu bimenyetso bizerekana ko ufite Imana inaniwe byose ni ukuburira amahoro mu bwato Yesu yicayemo. Abantu benshi bazaba inyabizi izigira ngo bu mwawe bagahita bagira ubwoba kaho Imana yasohotse inyaba ari isigaye. Bakarushirizaho kumva amajwi y'inyabu kurushirizaho kumva ijwi ry'Imana.
imbeba zagira ngo vuru vuru, akaba arizo bizera cyane ko arizo ziza guharibisha kurusha Imana yitwa Imana. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Iyo utizeye ijambo ry'Imana rivuga ngo Uwiteka niwe mungeri wanje, wizera gushiganya kw'imbeba mu idari, akaba ariko kukuraza kuri ibitotsi kurusha kurara usinzire. Nzaza ryama niziguye kuko Uwiteka mbera amaso. Benshi muri twe barara babona kubw'impamvu z'imbeba zasheganyije, aho kurara basinziriye kubw'impamvu y'uko Uwiteka ariwe muzamu wacu, ariwe mushumba wacu. Niba ingazi iwanyu za Kigondo na zandi naza nifasha kurera iwanyu yararyamye gasinzira kubera umugabo umwe w'umusinga wari uziragiye, zikaryama zikuza zikamererwa neza, ni gute wowe uri muguri rw'Imana urarubona kandi Yesu ariwe mwungeri? Bwana ndiye nuru yangu, tena ndiye uri hano umbwirega neza. Bwana ndiye nuru yangu, tena ndiye msaada wangu, sitapungukiwa na kitu, sitahofu kitu chochote. Bwana ndiye nuru yangu, tena ndiye msaada wangu, sitapungukiwa na kitu, sitahofu kitu chochote, sitapungukiwa na kitu, sitahofu kitu chochote. Amen. Bwana ndiye nuru yangu, tena ndiye msaada wangu. Bwana ndiye nuru yangu, tena ndiye msaada wangu, sitapungukiwa na kitu, sitahofu kitu chochote, sitapungukiwa na kitu, sitahofu kitu chochote. Yegutera ryo zibiri. Tuwezimana icyubahiro. Amen. Amen. Zone zibiri. Acheni watoto waje kwangu, maana ufalme wa mbinguni wao. Acheni watoto waje kwangu, maana ufalme wa mbinguni wao. Acheni watoto waje kwangu, acheni watoto waje kwangu, maana ufalme wa mbinguni wao. Acheni watoto waje kwangu, maana Bwana sifiwe. Vuga ngo amen. Bwana sifiwe. Mzee ndashima Imana kubw'ijambo ry'Imana. Twarabanye na gatatu ushize. Niziba twongeye kubana. Imana ko nagira ngo iyo bahindura ubundi bashize ejo basubira mushireho tuse konje banshize basubira gushiraho tuse tubane. Ko ndumva bimeze neza. Bwana sifiwe. Vuga Bwana sifiwe. Sema Bwana sifiwe.
Intego ya mbere yo gusenga si ukumenyesha Imana ibituremerereye, si ukuregera Imana ibibazo, si uguteranya Imana n'ibibazo byacu ngo ngaye kubita hano ngo nyishure inka yanje ngo Imana ibimenagure. Oya, gusenga kwa mbere ikizokwereka ko umuntu azasenga nuko asa n'Imana, nuko ingeso ziwe zisa n'iz'Imana, nuko imvugo ziwe, nuko ururimi rwiwe rukijijwe, nuko ingingo ziwe zimeze neza. Bana sifiwe. Kintu cya kabiri, umuntu wananiwe gusenga, umuntu utazusenga, umuntu wananiwe gusenga uri muri 000 uri muri dege ya mbere wananiwe unebwe cyane akwiye gusenga isaha imwe. Donc umuntu uri hafi ya morgue, bene umuntu uvuga ngo karabona morgue imbere ye, uri muri koma, uri muri bombone babongereza umuka mu mahombe, akwiye gusenga isaha imwe. Bibiliya ivuga, Bwana sifiwe. Muvuge ngo amen. Bwana sifiwe. Bibiliya ivuga ngo Yesu ngo ajana n'ababandi ngo arabasiga, ngo atoranyamwo babandi batatu ngo arabajana, ngo bageze ku musozi ngo barasengana, ngo arasubira n'abarasiga, ngo yigira imbere ngo nkaho umuntu yoterera ibuye, ngo ashitse ngo arasenga, ngo agarutse asanga abigishwa basinziriye, ngo ababaza gute, ngo arababaza ngo mbega ngo munaniwe kwihangana ngo tubane maso ngo byibura ngo isaha imwe. Kuvuga ngo Yesu yarababwiye gute, nika kwa akunda umugabo wawe cyangwa umugore wawe cyangwa umuturanyi cyangwa umwana wawe usanzwe arya umutsima utubwire dutatu cyangwa dutanu, tuvuga urugero akajya dutanu, none akarwara akarya tune, akarwara akarya dutatu, akarwara akarya kamwe, akarya igice akananirwa, ukamuzanira umuneke akawurya akawunanirwa agatangira kurya igice, none ugahita utabaza abantu ngo umuntu yararemze ntakirya umutsima ngo asigaye ananirwa n'umuneke ngo asigaye arya igice. Nukuvuga ngo Yesu yarababwiye ngo nono munaniwe no kwihangana ngo tubane maso byibura isaha imwe. Nukuvuga ngo umuntu unebwe, umuntu urwaye, umuntu uremze mu masengesho byibura akwiye gusenga isaha imwe. Nukuvuga ngo wowe udasenga isaha imwe, wewe turatangira uri umuntu wananiwe wanebwe. Bwana mukuru ndashimana kukubona. Amen. Ko dikitari wacu mukuru umucuranzi atunganyiriza indirimbo akibi wacu. Bwana sifiwe. Oh, Bwana sifiwe. Hallelujah. Bwana sifiwe. Hallelujah. Umuntu wananiwe, umuntu amasengesho yananiye, umuntu utagisenga akwiye gusenga isaha imwe. Wananiwe unebwe, uri muri bombone, wananiwe basukuma, bene basunika mu gakinga, akwiye gusenga byibura isaha imwe. Yananiwe yanebwe, tukavuga ngo ni nebwe au carré à la 4e puissance. Wanebwe akwiye gusenga isaha imwe. Kurumvuza usenga cyangwa turatangira? Kurumvuza usenga cyangwa tuzusenga? Munaniwe kwihangana ngo byibura ngo tubane maso isaha imwe. Amen. Bwana sifiwe. Senga zagukomeza sanze arimo kunesha k'umukristo mu rugendo rwiwe, sinzatinya mfite uko gusenga amisozi me muri kimbere y'Uwiteka, mfite ububasha bwo gutegeka no guhindura imigambi maze Satani, imigambi maze Satani. Gusenga. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Ubushake bw'Imana nuko dusenga. Birizivuga muri Yohana ibice 4 murongo wa 23 ngo igihe kiraje kandi kirasohoye ngubwo abasenga bagasengera data bakamusengera tibamusengere muri grace,
tibamusengere muri Kadeza, tibamusengera Imana. Kimwe mu bintu Yesu Kristo, kimwe mu bintu yaje gukosora hano mu isi ni ugusenya inzu zisengerwamo ngo yiyubakire wenyine inzu imwe isigaye yo gusengeramo. Inzu zo gusengeramo Kristo yaje kuzisenya ngo yiyubakire inzu yiwe wenyine, idasaba amafaranga twebwe, idasaba abana amafaranga, ngo ikureho ko gusenga no kuja ku musozi Kanyarira cyangwa kuri Prayer Mountain, ngo isiga umusozi umwe, isiga icumba kimwe cyitwa ukuri n'umwuka. Ni ukuvuga ngo Yesu yaravuze ngo abo nibo nshaka ko bansenga. Abadasengera mu kuri, tibasengera no mu mwuka, nubwo baje muri grace tibigeza basenga. Ubundi Imana ntigira imbere n'inyuma. Ni ukuvuga ngo hari umugabo umwe wigeza Rwanda n'umugore aza kwirenje n'umupasiteri, aza kwirega iwaje ngo yaje imbere y'Imana, ngo Imana imubabarire. Ndamubwira ngo hano waje si imbere ya n'inyuma. Hano waje kuzi waje nguje kwirega ngo wagwanye n'umugore, ti waje imbere y'Imana, waje inyuma. Hano si imbere. Wewe wasize Imana imbere, waje inyuma yayo. Urwanye n'umugore ari nje kubabarira, nije wakubise se. Ganuje kwihana ku mugore, murahita mutungana. Kera uzo uri imbere y'Imana. Mu wawe ni imbere y'Imana igihe utunganyije ibintu. Igihe cyose utatunganyije ibintu, utabikoze mu bushake bw'Imana, uri inyuma yayo. Ariko ikintu cyose wakoze mu bushake bw'Imana, uri imbere y'Imana. Umuntu nakubita umugore azihane ku mugore, apana kuza kubwira kwa pasiteri. Iyo uje kwa pasiteri ubuje kumumenyesha kugira akajagari, ariko ntubuje kwihana. Bwana sifiwe. Vuga ngo amen. Urao president. Bwana sifiwe sana. President wacu wa maombi Bukavu. Wajino. Vuga ngo amen. Bwana sifiwe. Kanda sirimba tu. Urumva? Naro sirimbe tu. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Iyo umuntu yagwanye n'umugore akwiye kwihana ku mugore. Umuntu natuka umwana yihane ku mwana wiwe, ace bugufi yihane ku mwana wiwe kugira ngo Imana bituhaga. Bamwe mu bantu bose bihanye nabi n'abantu bibza umuntu bakaza kwihana kwa pasiteri nyiri kwibwa agihari. Niba waribza umuntu inka uzoje kumwihanaho, niba waragwanye n'umuntu, niba warigeze kumutuka abari buje kwihanaho, apana kuza kwihana kwa pasiteri. Uburyo bubi bwo kwihana ni ukuja kwihana ku muntu utakoreye ikosa kandi uwo akora ikosa gihari. Pasiteri ntagira imbabazi mu mufuko ngo nuza gutya ngo ahita zikuramo ngo aziguheze. Imbabazi zifite uwakomeretse, ufite inguma, uwaviriranye, uwababaye, niwo wotanga imbabazi, kandi niwo womenya imbabazi aguheza bitewe n'ibyaha wakoze. Kuko imbabazi, amen. Bwana sifiwe. Imbabazi ni ikimenyetso cy'uko Yesu yakubabariye. Igihe cyose utababariye abagukomerekeje, nuko ikimenyetso cyo kwerekana ko imbabazi Imana yaguhaye wazanze. Kuzira imbabazi z'Imana nuko utababarira murara muri umuna wawe. Igihe cyose hari umuntu wagukoseye, ntumubabarire. N'imbabazi Imana yaguhaye warasanze. Bibiliya zivuga muri Matayo izivuga ngo nuko namwe nimubabarira abandi ibyo babacumuyeho, ngo suri mu ijuru nawe azabababarira. Ni ukuvuga ngo ni nkaho Imana itatugirira imbabazi, ahubwo imbabazi umuntu wese aheza mugenzi wiwe n'iz'Imana izifata ikamusubiza. Bumwe mu busobanuro bw'imbabazi nuko iyo umuntu ababariye mugenzi wiwe
abafunguye mpesa y'imbabazi zogirirwa nuko namwe ndi mubabaju nawe azababarira kubabarirwa kwawe kuzoshingira kuzo wahaye mugenzi wawe. Yesu yigishije abigishwa baje bamubwiye ngo turagumutse. Urabona ko Yohana yigishije abigishwa bo gusenga, none natwe twigishe gusenga. Yesu arababwira ngo muzamuvuga ngo data wa twese uri mu ijuru, ariko hepfo hazavuga ngo tusamee makosa yetu kama sisi tunavyo wasamee waliotukosea. Ninde muri twebwe wohagarara imbere y'Imana akayibwira ngo Mana umbabarire bingana n'ibyo nababariye bagenzi banje, apana kurenza, apana kuja munsi, umbabarire nkuko nababariye ba mayimayi. Turenze abantu bose batwiciye bakatunyaga inka, turenze imbabazi nababariye, umbabarire nkuko nanje nababa. Bamwe mu bantu bakwiye kumenya imbabazi z'Imana zitagira akagero ni abantu bagukoreye ibyaha byinshi. Iyo umuntu yagukoreye ibyaha byinshi abakinguye umuryango ngo mwereke imbabazi z'Imana zitagira akagero yaguhaye ku buzima bwawe. Umuntu wagukoreye utwaha dukeya nakajyango gatoya ngo yerekanye kugira ngo umwereke imbabazi nkeya Imana yaguhaye, kandi Imana ntiyaduhaye imbabazi nkeya, yaduhaye nyinshi zitagira akagero. Iyo umuntu yakoze ibyaha byinshi arushirizaho gutahura imbabazi z'Imana yatugiriye kuko twita tuzimuheza. Abantu bakoze ibyaha byinshi nibo bazarushirizaho gutahura urukundo rw'Imana kuri twe. Abakoze utwaha dukeya bazagira ngo Imana izibabarira bikeya kandi izibabarira byose. Niba hari umuntu ukoreye icyaha gitoya yagukinguriye umuryango mutoya kugira ngo umwereke imbabazi nkeya z'Imana, kandi imbabazi z'Imana si nkeya. Buryo bwiza bwo kugira ngo werekane imbabazi z'Imana ugukorerwa ibyaha byinshi. Ugukorerwa ibyaha byinshi ni kurushirizaho kumena urukundo rw'Imana. Mbese urukundo rw'Imana yacu Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Imana Yesu Kristo yashimye kwitwubakira inzu y'amahombi umusozi, yakuyeho za kanyarira, akuraho za grace, akuraho za gospel, asiga umuntu wenyine ngo Imana ishaka ko asenga ngo abari mukuri abari no mu mwuka. Umuntu wese wagiye mu cyumba cy'amahombi atagiye ari mukuri no mu mwuka ntabwo yigeze agenda, ariko umuntu wasigaye muhira akaba ari kuri no mu mwuka yagiye mu cyumba cy'amahombi. Kuja mu cyumba cy'amahombi ni ukuba mukuri no mu mwuka. Uko icyo cyumba tikizagisha ntibaza bakinyaga ntimuza mubunga ngo mugisige, uko musigaye mwifuza ibyuma byo mu bibogobogo ntimukibibonye, ariko icyumba Yesu yakuye icyumba cy'ahantu fulani asiga icyumba kimwe kiri portable cyitwa ukuri n'umwuka. Icyumba cy'amahombi Yesu yatwubakiye ni portable. Umuntu yose ngari mu gikoni Imana ikamwumva, osenga uri mu ishuka Imana ikakumva, osenga uha ucumba Imana ikakumva, fa kuba uri mukuri no mu mwuka. Ahantu hose wisha uri mukuri no mu mwuka uri mu cyumba nyakuri cyo gusengeramo. Amen. Bwana sifiwe. Icyo cyumba ni Yesu Kristo wacyubatse. Ticonyagwa ntikiza kiva, tikiza gitonda uruhumbu, nta binyegera biza byinjiramo, nta bihumbu, nta kunguru, nta kintu na kimwe. Ni Yesu wacyubakiye, amaraso ya Yesu. Uyu mushinga turimo harimo amaraso ya Yesu. Aha turi hari amaraso ya Yesu. Kuza gukinira hano ni ugukinira amaraso ya Yesu. Aha hari amaraso ya Yesu, damu ya Yesu. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Ubutekereza kuja kuri prayer mountain utagiye uri mukuri no mu mwuka ni ukutajayo. Uburyo bwiza bwo kuja kuri prayer mountain ni ukugenda uri mu cyumba cyitwa ukuri n'umwuka. Bwana sifiwe. Gusenga kugira umuryango umwe wo kwinjira, tikugira umuryango wo gusohoka. Iyo wumva umuntu avuga ngo yinjiye amahombi
ni ikimenyetso cy'uko yigeze kuyasohoka. Ariko Abatesaloniki Paulo yaravuze ngo musenge ubudasi. Nta muntu uza winjira amahombi, nta nuzu yasohoka kuvukishijwe winjiye amahombi turayasohoka. Iyo uvuze ngo uye kwinjira amahombi wigeze kuyasohoka, ariko Yesu yasize umuryango umwe ngo twinjire gusa tube mu mahombi ntitugasohoke. Dusenga ubudasiba. Umuryango wo gusenga numwe nukwinjira, tubaho wo gusohoka. Twinjira dusenge, dusenga ubudasiba. Iyo uvuze ngo ugiye kwinjira amahombi seke wigeze kuyasohoka, wigeze kubudahumeka, none ugiye gutangira guhumeka. Igihe cyose utahumekaga uri intumbi, igihe cyose utangiye guhumeka uri umuntu muzima. Dusenga ubudasiba. Uzusohoka amahombi wawuje mukuri no mu mwuka, ntabwo ari Bugande, ntabwo ari mu Rwanda, ntabwo ari mu Bwongereza. Ahantu hose uri mukuri no mu mwuka, uri mu cyumba cy'amahombi. Ni portable. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Umuntu wanezerewe navuge ngo amen. Muvuge kandi ngo amen. Tabu zangu zikisha, nitamwona Bwana wangu akini karibisha kule, karibu pumzike, nami nitaimba hosana, hosana ndiye mubarikiwa. Nitaruka kama ndama we milele hata milele, nami nitaimba hosana, hosana ndiye mubarikiwa. Nitaruka kama ndama we milele hata milele. Nangu turanga simba gutyo kandi uturanga iyo ndirimbo uko ubzige uimenye. Tabu zangu zikisha, nitamwona Bwana wangu akini karibisha kule, karibu pumzike, nami nitaimba hosana, hosana ndiye mubarikiwa. Nitaruka kama ndama we milele, nami nitaimba hosana, hosana ndiye mubarikiwa. Nitaruka kama ndama we milele, tabu zangu zikisha, nitaona Bwana wangu akinikaribisha kule, karibu upumzike, nami nitaimba hosana, nitaruka kama ndama we Tachukua kitamba, atafuta machozi, akisema pole mwanangu we, karibu pumzike. Akachukua kitamba, atafuta machozi, akisema pole mwanangu, karibu pumzike. Akisema pole mwana, pole mwana, pole mwana, pole.
tanipeleka kwenye kijito cha uhai, ataro samiri wangu nitapewa mwili mpya. Bwana sifiwe. Kundachigishije. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Mwuka yambishura ibintu 18 ubusobanuro 18 bw'amasengesho. Igicumwe cyose ndigisha none nejo kugeza na gatanu. Niyo sije yonyine. None ko ndumva sinkibi ngaho nta na kimwe mubona none ango bitona. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Wengi wale kama nsimbe jenyine kangana nkuko nimara ndahita nsoma ko ari bitatu bita nica, ariko ejo nzobivuga mbisobanure neza ejo hariya kwa semwanuka turababa. Amen. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe.
gusenga kugira intambwe zibiri zo gusenga. Intambwe ya mbere turifashije igice cyo muri Samuel, amasengesho y'umugore witwa Ana. Yateye intambwe zibiri z'amasengesho. Intambwe ya mbere iravuga ngo nije urira, nije ugowe. Intambwe ya mbere ni ukuza kubwira Imana. Intambwe ya mbere yo gusenga ni ukubwira inama. Intambwe ya kabiri ni ukumva Imana. Gusenga ni ukuganira n'Imana, apana kuganirira Imana, apana kubwira Imana. Gusenga ni ukubwira Imana hanyuma no kumva Imana. Intambwe zibiri umuntu asenga iyo yagiye mu cyumba akwiye gufata intambwe zibiri. Intambwe ya mbere akwiye kubwira Imana, intambwe ya kabiri agaceceka akumva Imana. Abantu benshi barasenze babwira Imana bava mu Imana itababwiye. Ariko gusenga ni ukuganira. Kuganira ni échange mutuel. Ni ukubwira Imana ugaceceka, ni ukubwira umuntu ugaceceka nawe akakubwira akagusubiza. Amen. Hallelujah. Ninje waundi. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Intambwe ya mbere ni ukubwira Imana, intambwe ya kabiri ni ukumva Imana. Kuvuga ngo Imana izivuga buri munsi kukugira Bibiliya ivuze y'Imana. Bibiliya ni ijwi ry'Imana. Bibiliya ni ijwi ry'Imana. Kuja mu mahombo utajanye Bibiliya ukavamo wavuze utasomye ntuba wasenze. Ukwiye kuvuga ukanarambura Bibiliya ugasoma. Ukumva Imana. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Nije urira, nije useka. Ngubu sobanura rero bitatu hanyuma dusenga Imana kugira ngo wenda dutahe. Gusobanura bwa mbere tubusanga muri Luka ibice 22 umurongo wa 46. Luka 22 umurongo wa 46. Gusenga ni imbaraga zifunga kanwa k'ibitwosha. Gusenga ni imbaraga zifunga kanwa k'ibitwosha. Bibiliya iravuga ngo Yesu arababwira ngo nimusenge kugira ngo mutagwa mu. Iyo umuntu asenze abafashe igufuri, abafashe ibuye ngo asibe, ngo afuke akanwa karimo ibintu bimwosha. Gusenga ni imbaraga zikumira, ni imbaraga zibloka, ni imbaraga za nimero 5 zibloka undi kera iwacu tugipiga kabumbo cyose nagapiga cyane hano grand frère Mutarari. Ako wamenya wamenya ariko tugeze imisi tutabonana. Namubonye na nyina w'Nyabuhanga niba yatashe ko nari namubonye. Vuga ngo amen. Bwana sifiwe. Bagipiga nakaza kureba kabumbu na papa yaragapiga papa yitwa Bifaranga mu Bijombo. Basinzira bene wabo nabo. Piga kabumbu. Haba umupfurero umwe wabaga hirya y'iwacu mu Turika witwa Nyafuha. Uwo mupfurero ni nimero 5. Nimero 5 iwacu ntagahuye na nimero 5 wa Barcelona. Tibahuye. Ba nimero 5 biwacu ntago bahuye na ba nimero 5 ba Arsenal. Arsenal gano amafiere. Na iyo bagutoraga kuba nimero 5 muhira. Nukuvuga ngo wari ushinzwe nk'ibintu kabinga. Icya mbere nuguhabura, icya kabiri nukuvuna. Huwa ngo urafunga ntagira uraza. Nta n'impamvu yo kureba nimero 11 waje, nta n'impamvu yo kureba Messi ugiye kuraza. Oya, nukureba Kabumbu n'umurundi ukazanye. Uhabure gusa kuri aho ntibaraza. Pointre, nta bintu byinshi. Nta passe, nta cenga, nta bintu bavuga ngo baravuze ngo hariho ngo nani ngo ibintu bya trigonometry, dessin scientifique, ibintu birebire by'imipira ya Arsene Wenger n'abafagason. Wowe nukureba hangaha ugakubita gusa. Niko ibintu byari bimeze imuhera. Tutarazi no ku mafieri. Amen. Bwana sifiwe. Gusenga ni imbaraga zitwikira, ni imbaraga zifunga akanwa k'ibitwosha. Musenge kugira ngo mutagwa mu mosha. Iyo dusenga
tuba dufunga imbaraga zitwosha. Abantu bose basenga isi yamaze kubumva uko gusenga kugira double face nayishatse mu Kinyamurenge ndayibura. Double face uvuga ngo ni nk'ipaje zibiri. Uko gusenga kwitwa gufunga imbaraga zitwosha kugira double face. Première face, page ya mbere ni ijambo rikubwira wowe ngo wowe nturi uw'isi. Ijambo rya kabiri ni isi kubwira ngo nturi uwanje. Iyo dusenga tuwadutwikira tuwadukumira imbaraga zitwosha, ni je wayubwibwa ngo nturi uw'isi ariko nane nkabwira isi ngo sindi uwawe. Face ya mbere ni ukubwira isi ngo sindi uwawe. Face ya kabiri ni isi kumbwira ngo namenye kutari uwanje. Kuko umuntu usenga isi yameza amatwi yo kumwumva izimenya kutari uwayo ikakubwira ngo nturi uwanje, nawe ukayibwira ngo sindi uwawe. Gusenga ni ukubwira isi ngo sindi uwawe, isi nayo ikakubwira ngo nturi uwanje. Amen. Bana sifiwe. Gusenga ni imbaraga zifunga ibitwosha. Uko kosha kugira double face. Première face ni ukubwira isi ngo sindi uwawe, isi nayo ikakumvika kubwira ngo namenye kutari uwanje. Sindi uwawe nanje sindi uwawe. Gusobanura bwa kabiri hejuru gusenga. Gusenga ni urugendo umuntu afataje ku mutima w'Imana mu rwego rwo kuzanira isi ibisubizo by'ibibazo ifite. Amen. Bwana sifiwe. Gusenga ni urugendo umuntu afata aje ku mutima w'Imana mu rwego rwo kuzanira isi ibisubizo by'ibibazo ifite. Isi ifite ibibazo idashobora kwibonera ibisubizo. Ibisubizo biri ku Mana yayiremye. Iyo umuntu asenga abagiye ku mutima w'Imana akayibwira ibibazo bihari mu isi, Imana nayo ikamuheza ibisubizo. Agakoza ishanje agasiga ibibazo, ni munyikoreza amaganya yanyu kuko ndi Imana yanyu. Nukuri intimba zacu nizo yishizeho, imibabaro yacu niyo yikore. Iyo tugiye ku Mana, iyo dusenga tuba duhaye Imana ibibazo ariko Imana ikaduheza ibisubizo. Gusenga ni urugendo umuntu afata ava mu isi aje ku mutima w'Imana mu rwego rwo kuzanira isi ibisubizo by'ibibazo ifite. Kudasenga ni uguhitamwo ku isi n'imiryango, famiye yawe, abana bawe, umugore wawe bagira ibibazo. Kudasenga ni ukutemera yuko ibibazo bigera mu wawe. Amen. Amen. Byanyuma abantu bakirimwe muvuge ngo amen. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe president. Akora cyankunda nkakera cyangwa wageze inoga muri Kenya ubona abandi. Bwana sifiwe. Gusenga. 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 Tuombe, 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 ishara kubwa zitatokea. Tuombe, tuombe. Indirimbo zakera papa. Oye wochwa. Tuombe, 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 ishara kubwa zitatokea. Tuombe, 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 ishara kubwa zitatokea. Safari yao kwenda Kanani yafanana na safari tuliona ya kwenda mbinguni. Tunasoma wengi hawakuweza kufika kwa sababu walivunja maagizo ya Mungu. Bwana sifiwe. Safari yao muzanwa ngidanse zakera mwaririmze wowe ndakuzikera bankubagara hano ariko ayenti muririmbe mu gidanse je ndaririmba njenyine. Wana Israeli
kutoka Misri kwenda Kanani yafana na safari yetu tulionayo ya kwenda mbinguni. Amen. Mwakomera mashi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Akunda zake rero. Indirimbo zake zavuye muri Tanzania zirateza ku idwane ya Tanzania zirijira Bugande zihuruka Bujumbura zigera Buvira zirazamuka zigera ku Ndondo twama tuyitegera mukamuja kwa kondikiteri mukajana n'abagore bene abakiri batoye babyaye umwe hanyuma mukajana n'abakobwa nka babiri gusa kanyafura na Nyabageni mugahita mugenda iyo bamenya indirimbo abandi bose bakabakurikira mugahita mugura amabuye mugacomeka mu radio ya gaseti mugashiramo n'ikaramu mukazunguza gutya mugashiramo mugategera gasubiza inyuma ugakuramo basuka zunguza ugaterekamo gasubiza inyuma amara umwuka wera araza tukuzuza umwuka wera kaza abagore bakihana abagabo bakihana tukaja mu ijuru none izingi zaje zamye zikazame igihembwe n'izigihembwe izigira igihembwe gutya ikamiva ku isoko ntimumenye yiba Bwana asifiwe sana. Ako nazo hari zikomeye. Amaraso ya Yesu ntazigera ashira imbaraga. Hari indirimbo gwazo hakurya nizo hakuno. Hari indirimbo zimwe Miriam ngo baririmbye namusa bageze hakurya. Kandi muza muvuga ngo tuzorimba indirimbo ngo y'umwana w'intama ni yamusa ngo mu ijuru. Nindirimbo baririmbye ngo bageze hakurya bambutse Yorodani bahaye bareba kundi imfura n'abasirikare bose bamenye kundi imfura z'abanyagipito zose zapfuye n'abasirikare kundi baye barohama ngo bahita baririmba indirimbo bamukuva barayiririmba Yesu ngo Imana ngo yumve iravuga atoya indirimbo ndimo guma kuyimba mumpeza hano yo karatasi mwayanditse hano itifata ititwara mu ijuru tuzoyisanga yo utangiye tuyiririmba Siraheli yo siramwikiza Bwana asifiwe. Ubusobanuro bwa nyuma hejuru gusenga bwa gatatu tuzakomeza ubundi ejo bundi. Gusenga ni imbaraga zishura ubwiza n'isuku zibitse muri twebwe. Luka ibice 9:29. Luka 9:29. Gusenga ni imbaraga zishura ubwiza n'isuku bibitse muri twebwe. Gusenga ni imbaraga zishura ubwiza n'isuku bibitse muri twebwe. Bire yavuze ngo Yesu ngo asenze ngo abigishwa ngo bamurebe ngo babone yahindutse ngo yagize ubwiza ngo imyenda yiwe ngo irera ngo ugwererane ngo rumena amaso. Iyo umuntu asenga arushirizaho kuba mwiza, arushirizaho kwerekana ubwiza. Hari ubwiza uzoronka kubera ico wariye, hari ubwiza uzoronka kubera ko bagiye muri sauna bakagutsirima ukaja muri massage, ariko hari ubwiza utazigera uronka rudasenga. Hari ubwiza bubitse gusa mu mahombe. Iyo umuntu asenga arushiriza kugaragaza ubwiza n'isuku bibitse muri we. Ibindi ubwiza uzoburonka kubera amavuta wasize y'igiciro cinshi yasho cyangwa kombotora, ariko hari ubwiza buva gusa mu cumba cy'amahombi umuntu ataronka kubera ko yariye, umuntu atoronka kubera ko hari ikindi kintu na kimwe yakoze. Ubwiza bubitse mu cumba cy'amahombi. Mane bafashe. Amen.